الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي رفع السماء بلا عمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangan sami nago mga lulutami sa social media hingga ipman so programa tano adi tanoron di makapamagpeda igira alagi daya gawe manginintano si Allah subhanahu wa ta'ala apakambarakat niya kita no aging kai kapag katimot-timotan manto saging ga iya mabubo manto video tano na kapmaan antano hadith inaloy Nabi sallallahu alaihi wasallam ya aloy si iko sahihain ya makna niya nami aloy si iko Bukhari abu si iko Muslim tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaki aloy niya nabi sa ta'am wa syarru ta'am miya karata-rata apang nengkan udi na miya karata-rata adulang udi na miya karata-rata akan dure makna niya nakiyati mutimuan sa tao ayakin rupaan nun Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya pagimbitar nun na susirano to kepakai adirun pekatalinguma na susirano to pekatalinguma agu makakikinang lang ko panganangkan na pegernan siranon samia alu si ikadu hadith ayaku na miya karata-rata adulang apaketimo-timoan sa tao na so ayam anan niya na panganangkan pihak talingumon so adin amang arkian mga kawasan na inran nun so mga pugri koto inin baiton so kepakai adirun makatalingu makakagi mabibisi na inran nun so makakikinanglan asakan yan so pugri amakikinanglan yan aging koto panganangkan na miyakang bidaun so adnarkian abu suda arkian na ini sa paruto o Nabi sallallahu alaihi wasallam agu upama kabuden tinudi so mga kukuman na si iku kalangwan ako kuman na papadalem nun mga ungangan na ubadi makam bida so ayam maanan yan na pubri agugiyang kuto ayam maanan yan na adin arkian udi na penanggilaan uba pekeru-peru pata pekeguma-guma kaagiyang kuto ayam maanan yan na kagdam uda arkian sa kenapa ayam itu turu ini na bangka di pegada tiaging kuto adin arkian kenapa kasih iyo tu si iku panganangkan kain wa iya maanan yan na kepakai pihak kadar pasi iku darpa yan na iya maanan yan na dumadait si isaging kutwa kalayan itamo kagus iku suwayan importante na da makam bida aging kutwa kenu uman isa agudaon makam bida kapakataling umeran upama kapagiliatan si iku mga darpatan wigira na si iku di kakawing-kawing na masya Allah amay kapakaw masih honorable amay kapakaw masih maanan yan na malaita mo kudi na si gingka yang mga dato na ini betul ciran rupiah sami maka pia-pia panganangkan ugaid na apia sudin so mismo pagaringka pakiwata nakatengedega nakagi pusi ko mga bukid pusi saging ko tayamanan yan na mga kayo saging ko tayamanan yan na mga wata na darpa nakagi pundo sa bukid na na tekeran na tamben udi na bulad udi na ging ko tayamanan yan na margen agudi ke persekoman upama kapagiliatan no aging kay pedis sa ungangan akahaharam aging kaya di ikan dilimakan na inaloy mga ulama di ka pakambida igira ay manan yan napiagan naging utama nga tao ilay na ka na amay kaya pa matibaw na si mayor amay kaya tibaw na si profesor si principal na miyatetin sa mga tabak na ampan-ampan ugaid na amay kaya pa na susyarano to ada mga rakya na inunta nagkapakay agunya pagkasakit sumya wafat na siran ni may prorong dunia na kagyakutibo siran na ya masya Allah na daabakiran kabuktadan na miya gumagumak apo suiran hingga iya maanan yan na pumangni kami sarila maap si iko mga bangin sami upama kamalo pagkasakit ugaid kakagyo si iko mga video tanu ay maanan yan na ipustano na edun aditano di pendapatan naging kutoy gira na maadun apanyakit si iko kapagpagingad apagpanamarantan kabulungan nggulalan si iko ki aluyon Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kay moto pumangintano si iko Allah subhanahu wa ta'ala adnari ay maanan yan na pagkakuwatano aguna si iko kaluitano urian yan na upama kalalangan na kapakawatanan tano na upama ka isusugo na manggulo tano kaging kanan isabot si ikwaga maalagi daging ko to dalendag aguso kilakilat adiinan makapumbulag aging kanan ipumutuan sa taufik na turuan o Allah subhanahu wa ta'ala
aging kaiyamanan niya na pagpagamin namin ang tanong makuha tanong si ikong mga video tanong. Kumang ni tanong si Allah subhanahu wa ta'ala, pagpagamin tanong niya si ikong mga tao, ikirap kun kayo sumapya na din yan di minggulalan. Sa insyaallah makapamagpudatan ugman si ikong kumakatanong mga oras si ikong mga video tanong. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.